I'm a very, very inquisitive person. I'm very curious. Es esmu ļoti zinkārīgs cilvēks. And I'm always asking the question, why? Why? Es vienmēr uzdodu šo jautājumu. Kāpēc? Why is what brought me actually here today? Kas this level today. šie jautājumi, kāpēc arī ir atveduši mani līdz tam līmenim, kādā esmu šodien? And I look at some people. Es skatos uz kādiem cilvēkiem From the outside, no ārpuses. they are very dedicated. Viņi ir ļoti nodevušies. But you realize, Bet var saprast, for some reason, ka kāda iemesla dēļ, God used some people ka Dievs lieto kādus that from cilvēkus, the outside they look weak, tādus, kur no ārpuses izskatās vāji, weaker than the other person. vājāki nekā pārējie. So you have somebody praying and fasting 40 days. Varbūt tu gavē 40 dienas un lūdz. And yes, they are doing something for God, but nothing significant. Un varbūt viņi dara kaut ko priekš Dievu, bet neko nozīmīgu. And you hear a man of God, Un tad tu dzirdi Dievu vīru, a man called William Branham, kur sauc Viljams Brahams, powerful man. spēcīgs vīrs. When people come to, he's an American. Viņš ir amerikānis. He's one of God's general. Viņš ir viens no Dieva When ģenerāļiem. people come to him, Kad cilvēki nāca pie he viņa, knows their name, their address, and everything. viņš zināja, kā viņu sauc, viņa adresi. There is almost no diseases that he could not heal. Nebija gandrīz neviena slimība, kuru viņš nevarēja dziedināt. And he said, Un viņš teica, whenever I spend time with God, kad es pavadu laiku ar Dievu, I do it without a fast. es to daru bez He gavēšanas. said, I fast. Viņš teica, es gavēju, But he said that my longest fast is for 3 days. bet mans garākais gavēns ir bijis 3 He dienas. says, whenever I have a very huge meeting Kad man ir kāds liela sapulce, that I need the power of God to move, ka man vajag, lai Dieva spēks darbojās, I make shashlik in the forest. tad es mežā tur cepu šašliku. You're wondering, Un tad var pabrīnīties. we would have prayed for 21 days. Mēs lūdzam 21 dienu, Fast for 21 days. gavējam 21 And dienu, this man would just go into the forest bet šis cilvēks viņš vienkārši iet uz mežu and make shashlik. un tur cep šašliku. Before a big miracle service. Pirms liela brīnuma dievkalpojuma. And this is another part of it. Un vēl kāda daļa no šīs He stāsta. doesn't go with any meat. He doesn't bring meat. He doesn't bring meat to the place. Shashlik. He's making shashlik in the forest. Ka viņš gāja uz Which mežu, place? viņš tur devās bez gaļas. And when he gets there, Un kad viņš tur he nonāca, commands meat to appear. viņš pavēlēja, lai gaļa parādās. But he wants to make it interesting. Bet viņš to gribēja izdarīt He wants to interesantā kill veidā. the meat himself. Viņš pats gribēja nogalināt. So he doesn't ask for a ready meat. Tā kā viņš pat nekad neprasīja, lai tur būtu kāda gatava gaļa. He asks for a real deer that is still walking. Tur tad bija kāds briedis, īsts briedis, That's what he asked. kurš tur pastaigājās, tas, ko viņš prasīja. And then he will shoot the bear himself. Un tad viņš pats tur nošāva vai Just lāca vai in the ko. name of Jesus, bear appear, a deer appear. Un tad viņš teica, Jēzus vārdā, lai briedis parādās. And deer appears and he shoots him, pam, and he makes a Parādās briedis un viņš nošāja un tad cep šašliku. True story. Check online. Tad pārbaudiet internetā, And tas this ir man patiesas stāsts. said- Un viņš teica, The longest fast he ever had garākais gavēns, kāds viņam bijis, was 3 days. 3 And dienas. you see somebody fasting for 50 days, 70 days, Un kāds gavēja 50 vai 70 dienas. and they cannot even make a butterfly appear. Un viņi pat nevar likt, lai taurens parādās. I also cannot. Nu, es arī nevaru. Then you wonder, Un tad var what is pabrīnīties, going on? kas notiek. Why is God just, his hand is upon this person? Kāpēc mightily? Dieva roka ir spēcīga pār šo cilvēku? And this is a question that I asked myself. Un šis ir jautājums, ko es sev esmu uzdevis. Why me? Dievs, kāpēc es? You know, I want to know what is it that I did so that I can know how to just maintain it. Ko tādu es esmu izdarījis, lai zinātu, kā to uzturēt? But I've been encouraging myself Bet es sevi iedrošinu, by saying it's by God's grace, sakot, ka tas ir dēļ Dieva by žēlstības God's calling. un ar Dieva aicinājumu. And that is true. Un tā ir patiesība. That is the primary reason. Tas ir primārais iemesls. But again, I get confused a little Bet, vienalga, man tāds jautājums ir. because his word says Nesaprat līdz galam, jo viņa vārds saka, that all of us have been called, ka visi, kas ir aicināti, predestined,
Viņi ir arī izradzēti. So that means Tas nozīmē, anyone in Christ ka visi Kristu, already has this grace we are talking about. viņiem visiem ir žēlstība, par kur mēs runājam. So it's not only by grace, Tā kā tas nav tikai dēļ žēlstības, because all of us have the grace. jo mums visiem ir So žēlstība. I began to ask the question, Tāpēc es uzdodu šo jautājumu, sāku uzdot šo jautājumu. is the man God uses? Kurš ir tas cilvēks, kuru Dievs lieto? We could say Mēs varētu teikt, it is by his choice. ka tas ir dēļ viņa But I have izvēles. seen many people Bet es esmu redzējis daudz that cilvēku, God chose kurus Dievs ir and they izredzējis, still failed un viņi ir izgāzušies joprojām. because Jo they didn't maintain these things that made him choose them. viņi nepalika tajās lietās, kas lika Dievam viņus izredzēt. God Dievs is very specific about his choices. ļoti konkrēti izvēlās. We all have the grace, Mums visiem ir žēlstība, but he sees deeper bet viņš redz dziļāk than we can see. nekā mēs. So the title of my message shortly Un today tāpēc šīs dienas īsā svētrunas is the man. tēma ir The man God uses. cilvēks, kuru Dievs lieto. The man God uses. Cilvēks, kuru Dievs lieto. If you understand today's message, Ja jūs sapratīsiet šīs dienas you can position vēsti, yourself tad jūs sevi varēsiet nostādīt tādā in pozīcijā, a place that God can use you for his glory at any time. ka Dievs varēs jūs lietot savam godam jebkurā laikā. The first statement I have here Un pirmais apgalvojums, kas is man ir, that God has a divine plan Dievam ir dievišķs plāns, and he seeks men through whom he can fulfill it. un viņš meklē cilvēkus, ar kuriem viņš to var piepildīt. So in the kingdom of God, Dieva valstībā you and me are an expensive commodity. tu un es, mēs esam ļoti vērtīgi, Expensive, ļoti dārgi, valuable, ļoti because vērtīgi, God has a plan jo Dievam ir plāns, and he cannot carry out this plan without a man. un viņš nevar piepildīt savu plānu bez cilvēka. You see, Saprotat? when you understand this, Kad jūs to you saprotat, begin to refuse and reject the lies of Satan about you. tad jūs sāksiet atteikties no Sātana meliem par tevi. God made man in his image, Jo Dievs ir radījis cilvēku pēc savas līdzības and un he tēla. says to man to have dominion, Un viņš saka cilvēkam valdīt, because that is his plan on this earth. jo tas ir viņa plāns uz šīs zemes. God wants to have dominion on this earth, Dievs grib valdīt uz šīs zemes. and is looking Un viņš for meklē a way to have dominion on this earth. to veidu, kā viņš var valdīt. And he says the šīs zemes. only person I can choose, Un viņš saka, ka tikai tāds cilvēks or var izraudzīt. the only being I can use, the only being, Vienīgo radījumu, ko es Is varu a man. izraudzīt. Tas ir cilvēks. so let's create a man Tāpēc radīsim cilvēku in our image pēc mūsu tēla un and in our līdzības. likeness, Pēc tēla un līdzības. to think like us, Lai viņš domā kā to mēs, behave like us. lai viņš uzvedās, izturās kā mēs. Isaiah 61, Jesais 61 1 to 3. no 1 līdz 3 pantam. Isaiah 61, 1 to 3. Jesais 61 no 1 līdz 3 pantam. The Spirit of the Lord is upon me, Kunga Dieva gars pār mani, a man, is a man, pār cilvēku. because the Lord has anointed me Jo kungs svaidīs mani, to preach good tidings to the poor. pavēstīt labu ziņu He has apspiestajiem. sent me to heal the brokenhearted, Viņš man sūtīs to proclaim liberty to the captives, pasties salauztas sirdis, vēstīt gūstekņus, and the opening of the prison to those who are bound, vēstīt gūstekņiem brīvību un tiem, kas važās brīvestību. to proclaim the acceptable year of the Lord, Sludināt kunga laipnības gadu the day of vengeance of our God, un mūsu Dieva atmaksas to dienu. comfort to all who mourn, Mierināt visus to sērotājus. console those who mourn in Zion, Vērsties pēc Cijānas to sērotājiem. give them beauty for ashes, Pelnu vietā dotiem to rotas. give them oil of joy for Un mourning, sēru vietā priekēļu. garment of praise for their spirit of heaviness, Guruša gara vietā slavas apmetne. that they may be called the trees of Lai viņus righteousness, sauc par taisnības the ozoliem. planting of the Lord, Par kunga dēstiem, and he may be glorified. kas krāšņi. God had a plan. Angliski, lai viņš var pagodināties. God had a plan Dievam ir to plāns bring glory to himself. pagodināties. How? Kā? By healing the oppressed, Dziedināt Broken hearted. apspiestos. by delivering joy to those who do not have joy. Dot prieku tiem, kam nav So prieka. it is God actually that wanted to deliver the people.
Tas ir Dievs, kurš grib atbrīvot And cilvēku. God says, Un Dievs saka, for me to be able to actualize this plan, lai es varētu realizēt šo plānu, I need to anoint a man. man vajag svaidīt cilvēku. It's my plan, Tas ir mans plāns, but I cannot achieve it bet es nevaru to sasniegt. until I Kamēr put my anointing on a man. es neesmu uzlicis savu svaidījumu uz That cilvēku, man will do this for me, lai šis cilvēks varētu darīt to and priekš I manis, take the glory. lai es varētu saņemt So godu. God came to Moses, Dievs atnāca pie and he Mūzes says, un teica, I have heard the cry of my people. es esmu dzirdējis savas tautas raudas. And Moses says, Un Mūzes saka, Ishto, nu, kas? what is my own problem? You hear their cry. So It's your what? problem. You hear their cry. Nu, tu dzirdēji, nu, un kas? Do whatever you want with their cry. Nu, dari, ko gribi ar viņu raudām. God said, I've heard their cry, Dievs saka, es dzirdēju viņa and raudas, I've come to deliver them. un es esmu atnācis, lai viņus All atbrīvotu. right, go and deliver them. Labi, ej un atbrīvo. And God says, Moses, Un viņš saka, Mūzu, I need man ir vajadzīgs a man. cilvēks. I hear the cry. Es esmu dzirdējis Can viņu you raudas. imagine? Varat iedomāties, God is hearing the cry of your family members. Dievs dzird tavas ģimenes locekļu raudas. God is hearing the cry of somebody probably in China. Viņš varbūt dzird kāda raudas Ķīnā, And God is saying, un viņš saka, I need a man. man ir vajadzīgs Is that cilvēks, going to be you? un tas varētu būt tu, Is that going to be you? vai tas būsi tu? I was in the back of Africa, Es biju kaut kur tālu Āfrikā, and some people were crying in Latvia. un kādi cilvēki sauca šeit Some Latvijā. people were crying in Pakistan. Cilvēki raudāja And Pakistānā, from the back of Africa, un no tāluma, no God Āfrikas, says, Dievs I saka, can't do this. es to varu izdarīt. I need a man. Man ir vajadzīgs Will cilvēks. you be available? Vai tu būsi pieejams? Every one of you sitting today, Visi, kas jūs šeit you sēžat are šodien, plan of this big plan. jūs esat You're šajā, part of this jūs big esat plan. šī plāna daļa. John 1:6-7. Jāņa 1 no 6 līdz 7 John pantam. 1:6-7. Jāņa 1. nodaļa no 6 līdz 7 I'm building pantam. the foundation so that we can go through the point. Es tagad ielieku pamatu, lai mēs That I wanna varētu make. tālāk ķerties pie, tālāk pie punktiem. There was a man sent from God. Nāca cilvēks, Dievs sūtīts. Who? Kurš? A man Cilvēks, sent from God. Dieva Not sūtīts. an angel. Nevis eņģelis. Whose name was John. Vārdā Jānis. This man came for a witness. Viņš nāca liecības dēļ. You know, this is one of my praying scriptures, so I'm feeling charged with that scripture. Šī ir man lūkšanu raksturvieta. Es One uzlādējos, of them. kad es lasu šo I raksturvietu. prophesy on myself. Es pravietoju par sevi, There is this man sent from God. ka es esmu Dieva sūtīts There is cilvēks. a man sent from God. Ir cilvēks, kurš Dievs ir His name sūtījis. is Samson Ajikobi. Viņu sauc Samsons He Adžikobi. came for a witness. Viņš nāca liecības To dēļ, bear witness of the light. lai nestu liecību par That gaismu, through him many lai, might believe. lai visi caur viņu ticētu. That's how I pray. That's how I read the scriptures. Tā es lasu rakstus, There tā is- es lūdzu, There is a man. ka ir cilvēks. That man, Samson Ajikobi, Šis cilvēks, is a Samsons Adžikobi, light to be seen. viņš ir gaisma, lai glābtu, That God may be glorified. lai Dievs I pagodinātos. believe it with every part of my being. Esam ticu ar katru savas būtības I daļu. know Es zinu, how much God is dependent on me. cik ļoti Dievs ir atkarīgs no manis. So I am also dependent on him. Tāpēc es esmu atkarīgs no viņa, Because it's dangerous for me to go to a place I'm not sent. jo ir bīstam doties kaut kur, kur viņš man nesūta. He sent me. Viņš man ir sūtījis. He sent you. Viņš sūta tevi. It sounds like an arrogant Tas izklausās pēc lepnības, because the culture of the Christian world is very slavery in nature. jo, Slave-like. jo kristīgā kultūra pēc būtības ir And we are sons. verdzības So kultūra. if somebody stands Ja kāds stāv and says, I am sent of God, un saka, es esmu Dieva the church sūtīts, will say he is proud. tad draudz teiks, viņš ir lepns. And this is the truth. Un tā ir patiesība. You are sent from God. Tu esi Dieva I am sūtīts. sent from God. Es esmu Dieva Because there sūtīts. is something he wants to do here Jo ir kaut kas, ko viņš grib darīt šeit. that he needs a man. Ka viņam ir vajadzīgs cilvēks. Tell somebody you are sent from God. Pasaki kādam, tu esi Dieva You sūtīts. are sent from God. Tu esi Dieva sūtīts. John 17:18. Jāņa 17, 18.
John 17:18. Jāņa 17:18. As you sent me into the world, Kā tu mani pasaulē sūtīji, I have sent Samson into the world. arī es viņus pasaulē sūtīju. Wow. Tā ir As God sent Jesus into the world, kā Dievs sūtīja Jēzu šai pasaulē. He sent me into this world. Viņš mani Samsons ir sūtījis So šai pasaulē. I'm living with the consciousness that I'm not here Es dzīvoju ar šo apziņu, ka es esmu just to live and pay my bills. ka es neesmu šeit vienkārši, lai maksātu rēķinus. I'm here for a purpose. Es esmu šeit ar mērķi. Isaiah 6:8. Iesais 6:8. Isaiah 6:8. Iesais 6:8. Also I heard the voice of the Lord saying, Un es dzirdēju kungu sakām, whom shall I send? kuru lai es sūtu, And who will go for us? kurš ies un runās par mums. Then I said, Tad teicu, here is Samson. es te sūti mani, Send me. Samsons, sūti mani. When God gives me some ideas that seems crazy, Kad Dievs man dod kādas idejas, kuras izklausās pilnīgi this is trakas, my scripture. tad šī ir mana raksturvieta. Lord, Kungs, I feel I'm crazy, es jūtu, ka es esmu traks, but here I am. bet šeit es esmu. Send me. Sūti mani. Yeah. I look at the mirror sometimes and I wonder what's going on in my head. Un dažreiz skatos spogulī un domāju, kas man galvā notiek. But I know I can feel it. Bet es varu to sajust. I know when I hear from him. Es zinu, kad es no viņa dzirdu. I know when he's speaking. Es zinu, kad viņš I'm runā. not doubting his Tāpēc voice. es nešaubos par viņa balsi. I'm thinking Un es domāju, how I will partner with him kā sadarboties ar to viņu, actualize his vision. lai realizētu viņa vīziju. But all he needed from me, Viss, kas viņam no manis ir and all vajadzīgs, he still needs from me, un kas viņam joprojām vajadzīgs for no a manis, start, lai is sāktu, to say, ir pateikt, here I am, šeit es esmu, send me. sūti mani. The man God uses. Cilvēks, kuru Dievs lieto. I wrote here, Šeit pierakstīju. God loves us unconditionally and equally, Dievs mūs mīl bez nosacījumiem un vienlīdzīgi, but he uses us conditionally. bet viņš mūs lieto ar nosacījumiem. Yes. Jā. There is a condition to be used. Ir nosacījums, lai viņš varētu mūs lietot. Even if he starts using you without a condition, Pat ja viņš sāk lietot tevi bez his nosacījuma, spirit will align you to these conditions later. viņa gars tevi virzīs, lai tu būtu saskaņā ar viņu. And if you are not aligned to those conditions, you Viņa- will fall along the way. Ar viņa nosacījumiem. Ja tu nebūsi saskaņā ar viņa nosacījumiem, tad tu atkritīsi. That's why many called and gifted people are falling. Tāpēc daudzi, kas ir aicināti, kas ir apdāvināti, viņi atkrīt. Therefore, to be used by God, there are four things Ir 4 lietas, to start with. ar kurām jāsāk. And the 7 points I will share today will be connected to these 4 things. Un 7 punkti, ar kuriem es dalīšos, tie būs saistīti ar šīm 4 lietām. Be used by God, you must be available. You must be available first. To be used by God, Lai Dievs tev varētu lietot, you must be available. tev jābūt pieejamam. Many of us are not available. Daudz no mums mēs neesam We are pieejami. available at 3:30 on Mēs- Sunday Mēs esam pieejami 3:30 at svētdienās, Toma Iela Toma ielā, till 6 o'clock. līdz 6. After that, Pēc tam pam, no Baum. more available. vairāk neesam pieejams. No relationship with God. Nav nekādas We attiecības are ar Dievu. not in His presence anymore. Mēs vairāk neesam viņa klātbūtnē. And on Sunday, Un svētdienā, when the worship team they are worshiping, kad slavētāji slavē, you shout, "Here I am, send me." tu saki, Dievs, šeit es esmu, sūti mani. God says, "Yes." Dievs saka, jā. God comes on Monday. Un Dievs atnāk pirmdienā. Where is He? Kur viņš ir? He said He was available yesterday. Viņš teica vakar, ka viņš ir pieejams. No, he didn't say on. Then we start looking for you till Saturday. Un mēs We start to look for you. We're looking for you tev meklējam in the realms of the Spirit garīgajā from pasaulē. Monday to Saturday. No pirmdienas līdz sestdienai. And then suddenly, Un tad pēkšņi we hear on Sunday, svētdien mēs dzirdam, "Here I am, send me." šeit es esmu, sūti mani. And God says, "This is a joke." Dievs saka, tas nav nopietni. Let him just cry, enjoy the presence. Labi, lai viņš vienkārši pabauda klātbūtni, lai pārauda. And hopefully he will know Un cerams, ka viņš sapratīs, that when it comes to being used, ka ja runa ir par to, lai varētu būt you have to lietots, be consistently available. tev jābūt pastāvīgi You pieejamam. as human,
tu kā cilvēks, Can you depend on somebody that has emotional roller coaster? tu vari būt atkarīgs no kāda cilvēka, kuram ir emocionālie kalniņi. So, for example, Piemēram, you have a business tev ir bizness, and and your accountant un tavs grāmatvedis, is a person that is emotionally unstable. tu zini, ka viņš ir emocionāli nestabils. He or she has a problem in the family. Kā viņam ir problēmas ģimenē, vai viņai On Monday morning, on pirmdien- Monday afternoon, pirmdien pēcpusdienā, takes the company's money kā viņš paņem firmas naudu and goes to shop. un dodās iepirkties. Laminata utishenia. Nu, Shopping. mierinājumam, iepirkšanās. And next day, Un nākošajā dienā she kneels down, apologizes. atvainojās. Please, I'm so sorry. Lūdzu, piedod. It was emotional. Tas bija I will not emocionāli. do it again. Es vairāk tā nedarīšu. Then you trust the person. Un tad tu uzticies cilvēkam. The next day, Un nākošajā dienā took the company's money again atkal paņem no firmas naudu, because somebody insulted her in the company. jo kāds viņu tur firmā ir Said, I aizvainojis. don't care. Un saka, man vienalga. I will use this money to help the poor. Es ņemšu šo naudu un lietošu to, lai palīdzētu nabagiem. She did the right thing Un it kā izdarīja with the wrong money, labu lietu, bet ar nepareizu naudu. on emotions. Balstoties uz emocijām. When the person comes again the next time, Kad cilvēks atnāk nākošreiz, you either will fire the person vai nu tu atlaidīsi šo cilvēku, or reduce the position. Change the vai position. arī pazemināsi viņu God pozīcijā. is merciful, Dievs ir pilns uz so He will žēlstību. not fire you. Viņš tev neatlaidīs, But He knows bet viņš zina, I will not be able to build anything on this one. ka ar šo es neko nevarēšu uzcelt. Yeah. Jā. Imagine Iedomājieties, I come on Sunday. es atnāku svētdienā, I say, church, un es saku, draudze, today šodien I'm not going to be able to preach. es nevarēšu sludināt. I woke up in the morning Es pamodos no rīta, and I mistakenly saw a comment online un es nejauši ieraudzīju internetā kādu and komentāru. it affected my soul. Un tas tik ļoti ietekmēja manu dvēseli. Pray for me. Lūdziet par mani. You will pray for me, Jūs protams, Jā. lūgsiet par mani. but you are not coming. If I do that 3 Sundays, Bet ja 3 svētdienas pēc kārtas you tā will not come izdarīšu, anymore. tu vairāk nenāks. And the excuse is serious. Bet attaisnojums jau ir I nopietns. feel the pain, Man ir sāpes, jūt tādas sāpes dvēselē. but I have a responsibility Bet man ir atbildība, that makes me to be more matured kas man liek būt and be nobriedušākam, controlled by my purpose, not by my emotions. lai mani kontrolē mērķis, nevis mans emocijas. I've come to this stage, Ka es uzkāpju šīs skatuves, preach sometimes sludināt dažreiz, when I'm in deep depression, kad es esmu dziļā depresijā. and Un, I don't let that affect me bet es neļauju, lai tas man and ietekmē. my decision to be here. Es esmu pieņēmis lēmumu būt šeit. And once I stand here Un kad es esmu nostājies and I hold šeit, this microphone, paņem šo mikrofonu, my goodness, the anointing boom, just comes. tad nonāk svaidījums. And sometimes, Un dažreiz most times, lielākā pārsvarā that's all I need for my soul to be healed. tas ir vienīgais, kas vajadzīgs, un lai man dvēseli tik I dziedinātu. live after that Sunday excited for Es 1 week, gaidu for 1 šo month, svētdienu, lai to piedzīvotu. because I am a channel. Jo es esmu kanāls. I am not God. Es neesmu God is Dievs. speaking through me. Dievs runā caur So mani. if that mighty word is coming through me, Ja šis spēcīgais vārds nāk caur mani, every Satan in me, every depression checks out immediately. tad aiziet jebkāda depresija Checks out. uzreiz, The word is too powerful. jo šis vārds ir ļoti spēcīgs. So no matter what happens, Vienalga, kas notiek, I'm available. es esmu pieejams. 3 a.m. 3 no rīta. Samson, Samson, pray for this. lūdzu par to. Yes, sir. Jā, I'm kungs. available. Es esmu pieejams. Get off my bed. Es kāpju ārā no gultas, Open my window. atveru logu, Because I'm human too. jo es arī esmu The cilvēks. Bible says Bībele saka, Elijah is human like us. Ēlija bija cilvēks kā mēs. So I also don't want to wake up at 3 o'clock. Man arī negribas 3 no rīta So I use celties. human strategy. Tāpēc es lietoju cilvēcīgu That's why I stratēģiju. like winter. I love winter. Tāpēc man patīk ziema. Only for this reason. Tikai šī iemesla I dēļ. open the window, Es atveru logu, I wake up. uzreiz pamostos. In summer, I take cold water on my face. Un vasarā es vienkārši mazgāju seju ar augstu ūdeni. And if the Holy Spirit is not allowing me to stop, Un, if the Holy Spirit is not allowing me to un ja stop, svētais gars neļauj man I apstāties, put my legs in water es ielieku savus kājas ūdenī.
And somebody says, Un kāds saka, that boy tas puika, is very lucky. viņam gan veicās. Yeah, very lucky. Jā, ļoti veicās. When you are sleeping, Kad tu guli, I'm very lucky praying. es esmu ļoti veiksmīgi lūdzu. You have to be available. Tev jābūt pieejamam. It's not convenient for the flesh. Miesai tas nav ērti You un have to be patīkami, available. bet tev jābūt pieejamam. Number 2, Otrais to be punkts, used. lai Dievs tev varētu You have to lietot. be willing. Tev jāgrib, Willing. tev jāgrib. That willingness to cover your body, cover your spirit. Šī vēlēšanās apklāst tavu ķermeni. Lord, I want to be used. Kungs, es gribu tikt lietots. Practical way to do that. Praktisks veids, kā to darīt. Okay, I will share this message into 2 parts because I don't want to rush. Es negribu steigties, tāpēc šo vēstu sadalīšu divās daļās. I will deal with the second part next time. Nākošajā reizē būs otrā daļa. So, because I want to give you practical strategies. Jo gribu jums dot praktiskas stratēģijas. Willingness Vēlēšanās is emotional. ir emocionāla. So let's go a bit into psychology. Tā kā nedaudz iesim psiholoģijā. If you want to do something, Tu gribi kaut ko darīt. it means your emotions has been affected along the way. Tevi emocijas ietekmē. And I always say something. Un es vienmēr saku šādi. Emotions, Emocijas. your emotions are formulated by the information you have. Tavas emocijas rodās no informācijas, kāda tev So ir. it could be environmental information Tā var būt informācija no that vides, goes into your nervous system. kas ieiet tavā nervu sistēmā. It could be information from what you read. Tā var būt informācija no tā, ko tu izlasīji. And I always give this example. Un es vienmēr dodu šo piemēru. If somebody shoots a gun Ja kāds šauj, or somebody holds a gun right now, vai viņam rokā ir pistole, somebody just runs there, holds the gun up. un ja kāds šeit pieskan, viņš paceļ pistoli, I see Rahul jumping through the window. es skatos, Rahuls izlaiž pa logu, I'm joking. es jokoju. All of you will be scared. Daudz no jums jūs nobītos, But our children, the small ones, bet mazie they will bērni, still be jumping around. viņi vienalga skraidīt tur apkārt. You have the emotions of fear Tev ir šīs baiļu emocijas, because of the information you have about a gun, jo tev ir šī informācija, kas ir pistole. which they do not have. Bet bērniem viņi nesaprot. Emotions can be changed. Bet emocijas var izmainīt. Some people that say, I'm just like that, that's just me. No, it can be changed. Nu, cilvēks saka, tāds es esmu. Nē, It to can- var izmainīt. If you change the information that comes in. Ja tu izmaini informāciju, kur tu uzņem, So if you want to be willing to be used by God, ja tu gribi vēlies, lai Dievs tev lieto, genuine willingness, lai tev parādītos šī jaunā vēlme, practical advice. praktisks padoms, Read about the people that has been used by God lasi par cilvēkiem, kurus Dievs lietoja constantly. pastāvīgi. And Un when you study the Bible, kad tu studē Bībeli, study with the appetite of seeing where the power of God is in the Bible. studē to ar apetīti, lai redzētu, kur ir Dieva spēks Bībelē. And saying, if this happens in the Bible, Un saka, ja tas notika Bībelē, if this happens in history, ja tas vēsturē jau ir noticis, God can use me too. tad Dievs man arī var lietot. You have to indulge yourself into that. Tev jāiedziļinās tajā. And then the willingness builds naturally. Un tad sāks parādīties šī vēlme, Which takes me to the next one. kas noved man pie nākošā If you want to punkta. be used by God. Ja tu gribi, lai Dievs tev lieto, After willingness, pēc tam, kad parādās šī you vēlme, have to be yielded. tev jābūt nodevušamies, Surrender to His will. lai tu esi nodevies. This is when He starts to ask of some relationships from you. Un tur jau būs vajadzīgas kādas attiecības. Yes. I Noteikti. just told you right now, Es jums tagad pateicu, on Thursday, ceturtdienā, I'm not speaking to anyone. kad es nevienu negribu I runāt. wish Es gribētu, I have 2 more days in a week. ka man būtu vēl 2 dienas nedēļā. And now, Bet tagad I'm removing 1. es paņemu projām 1 dienu. Because Jo before God will use you, pirms Dievs tevi lietos, when you have to get to a level when He says this, you do what He says. tev jānonāk tajā līmenī, ka tu būsi gatavs darīt to, ko viņš saka, to un to. You move from willing to yielded. Ka tu no vēlēšanās tu pārēj uz nākošo, uz
nodošanos. God can just give you an idea in your mind. Dievs tev prātā var ielikt kādu ideju. And He speaks to your mind most of the Un time. viņš joprojām ik pa brīdim runā caur tavu prātu. Next 7 days, Nākošās 7 dienas read the book of Matthew lasi Mateja evaņģēliju very attentively. ļoti rūpīgi un uzmanīgi. Let me tell you, Un ļauj man pateikt, those are invitations to the spirit realm. tie ir uzaicinājumi garīgajā pasaulē. Don't miss those invitations. Nepalaid garām šos uzaicinājumus, It could save you 10 years of moving around jo cycle. tie var ietaupīt tev 10 gadus, kad tu ej vienkārši God- papli. God's power comes by instructions. Dieva spēks nāk caur instrukcijām. Faith is a moving word, a doing word. Ticība ir darbības vārds. So you just feel in your heart. Sajūt to savā sirdī. It's not a church fasting time, but I feel in my heart to fast for 3 days. Draudzē mēs negavējam šajā brīdī, bet es jūtu, ka man ir vajadzīgs 3 dienas gavēt. Don't think. Nedomā, Immediately plan it. uzreiz ieplāno Once to. you think it, it's gone. It's gone. Kad tu par to jau būsi padomājis, tad tas aizies. Immediately, God told me, give me your Thursdays. Dievs man pateica, atdod man ceturtdienas. I did something immediately. Es uzreiz kaut ko izdarīju. I opened my calendar Es atvēru savu and I kalendāru deleted everything on my calendar for un Thursdays. es izdzēsu visu ceturtdienās no savu kalendāru. I don't want to even think about them. Es par to vispār pat negribu domāt. If they are so important Ja tas ir tik svarīgi, and I've deleted them, un es vienalga to izdzēsu, I will feel it later pēc tam es to atjaunošu. and I will adjust my timetable. Un tad es pielāgošu savu But if they are kalendāru. not important, Bet ja kaut kas nav svarīgs, I will realize es sapratīšu, they are not things that are necessary for me actually in the first place. ka tās vispār nebija lietas, kas man bija jādara. So I had a plan Man ir plāns, that every week ka katru I want nedēļu to post 3 videos on one channel. es gribu ielikt 3 video vienā kanālā. And Thursday Un is a ceturtdiena day of recording one of them. ir diena, kad es to varu ierakstīt And I vienu no cancel šiem. it completely. Bet es to atcēlu pilnībā. Completely. Pilnībā. Why? Kāpēc? Because I understand God. Jo es saprotu Dievu, When He's about to give you speed, ka Viņš grib tev dot ātrumu. the first thing He comes for Pirmā lieta, ko Viņš meklē, is your time. ir tavs laiks. If He wants to give you finances, Ja Viņš grib tev dot finanses, what does He come for? ko viņš meklē? It comes for your finances Viņš meklē tos finanses, because He wants to multiply it. jo Viņš grib tās So pavairot. if He wants to give you time, Ja Viņš grib tev dot laiku, what does He come for? ko Viņš meklē? It comes for your time. Viņš meklē tavu laiku, Then He gives you speed. un tad Viņš dod tev And ātrumu. what you could not do Un tas, ko tu nevari for 1 izdarīt, year, gada laikā pam, just speed comes. atnāk šis He could ātrums. send people to help Viņš you in that area. atsūtīs cilvēkus, lai tev palīdzētu šajā jomā. Could give supernatural solution. Viņš tev var dot pārdabīgu risinājumu. And with my working place, the place I work, Un manā darba vietā, kur es strādāju, they are informed immediately. uzreiz I inform them. es viņiem pateicu, Hello, halo, Thursdays, I'm ceturtdienās not available. es neesmu pieejams. No, you might not be able to do that, okay? Nu, varbūt jūs tā nevarat izdarīt. I have built my value so that I can make Nu, such commands. man ir vērtības savā kompānijā, tāpēc es zinu, ko es varu teikt. So I'm not around. Saturday, I'm not around. Sestdienās neesmu pieejams. I'm visiting church members. Es apmeklēju draudzes locekļus. Sunday, I'm Svētdien preparing for service. es gatavojos dievkalpojumam. Monday, Pirmdienā, the first part of the day, pirmā dienas daļa, I'm preparing spiritually for the week. es sagatavojos garīgi I nedēļai. don't care how much you want to pay me. Man vienalga, cik tu gribi man maksāt. Before you go to Pharaoh, Vispirms, pirms tu ej pie faraona, go and meet God into burning bush first. satiecies ar Dievu pie degošā So krūmā. please don't go to your boss right now and repeat my words. Tā kā nē, tagad uzreiz pataisno pie savu priekšnieku un neatkārto mans vārdus. Train with the bears first in the forest before you Patron. go for Goliath. Patrenējies mežā ar lāčiem, pirms tu ej pie Goliāta. So before I could say these things to my people at work, I have trained a little bit. Pirms es varu pateikt saviem cilvēkiem savā firmā kaut ko tādu, es jau esmu sagatavojies. And Tam. I've seen God work. Un es redzu, kā Dievs darbojās. I've seen God work. Es esmu to jau redzējis, kā And Dievs the fourth. darbojās. Un ceturtā lieta. Can you believe this is the introduction? My God. Jūs noticēsiet, ka šis ir tikai ievads. Wow.
So I will finish with the introduction and we'll continue next Tā time. pabeigšu ar ievadu un turpināsim nākošajā reizē. And the last one, Un pēdējā, these are not even the criteria. tas pat nav kritērijs. These criteria are built on these 4 pillars. Šis kritērijs balstās uz 4 The pilāriem. criteria I want to share, they are based on these 4 pillars. Viņš ir balstīts uz 4 pilāriem. The fourth, if you want to be used by God, 4. Ja tu gribi, lai Dievs tev lieto, you must be trained. tev jābūt apmācītam. God gave me the bear and the lion. Dievs man ļāva nogalināt lāci un lauvu. Training. And Apmācība. now, Un tagad Goliath, you're just one of them. Goliāts ir viens no viņiem. Because in front of God, Jo Dieva priekšā there is no difference nav starpības between Goliath, starp Goliātu, a lion, lauvu, a bear, lāci, a dog, a mosquito. suni vai odu. To God is the same. Dievam tas ir viens. If you viens stop tas my pats. work, I get you off the road. If you affect my work, I get you off the way. Este ti mișați mai работа, я тебе убираю. Ja tu traucēsi manam darbam, es vienkārši tev novākšu It malā. doesn't matter. You are Goliath, you are lion. God doesn't care. Vienalga, vai tu esi Goliāts, lauva, lācis. Dievam vienalga. What is working on? What God is working on Pie kā Dievs strādā? is the person holding the stone, Pie cilvēka, kuram ir rokā akmens, David. Dāvids. So it trains him. Viņš viņu So apmāca, for God to use you, lai Dievs tev varētu lietot. look at 2 Peter 2:10. 2 Peter 2:10. Paskatīsimies 2. Pētera. 2 Peter 2:10. The Bible says, therefore, Pētera 1.10. brethren, be even more diligent to make your call and election sure. Tādēļ, brāļi, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Be diligent Tā darīdami jūs nekad to make your neklupsiet. calling and election sure. Nostiprināt savu aicinājumu izredzētību. So you are called, Tu esi aicināts, you are elected, tu esi but izredzēts, now you have to be diligent. bet tev tagad jābūt Pull uzcītīgam. up your trousers. Savēlt siksnu, Invest your time in studying. ieguldi laiku studējot. You want to be a messenger Tu gribi būt vēstnesis, of God, Dieva and you vēstnesis. don't have the message of God in you. What kind of messenger are you? Bet, ja tev nav Dieva vēsts, kāds tu vari būt vēstnesis? It's like you're like a courier guy, a delivery guy. Tu esi kā vienkārši kā kurjers. He knocks your door. Tuk, tuk, tuk. Un viņš pieklāvē pie durvīm. I have a package for you. Man ir paciņa priekš tevis. Where is the package? Kur ir paciņa? Oh, it's in the warehouse. Noliktavā. These are how Christians are. You don't have the word of God. You are not trained by the word. Tāda ir kristieši. Viņi nav piepildīti, viņi nav apmācīti ar Dievu vārdu. And that is what, when Paul was speaking to Timothy, Un kad Pāvils teica Timotejam, he said, do not let people despise your youth, lai cilvēki neskatās uz tavu jaunību, but be examples. bet es piemērs. So he is not exempted because he was young. Viņam nebija nekāds atrunas iemesls atrunāties dēļ tā, Paul ka viņš jauns is ir. saying you are young, yes, Pāvils teica, jā, tu esi jauns, but to be able to carry this message, bet lai tu būtu spējīgs nes šo you have vēsti, to be example. tev jābūt piemēram. So invest in studying. Tāpēc ieguldi So he said, studējot, study to show yourself approved. lai tu varētu būt nostiprināts. Study. Studē. If you are not trained enough Ja tu neesi pietiekoši to apmācīts, use a gun, lai lietotu pistoli, no military will give you the gun, no matter how much they love you. neviena armijā tev nedos pistoli šaujamo kaut kādu, vienalga kas How tu būtu. much are you trained Cik ļoti apmācīts tu in esi the area of your calling? tava aicinājuma jomā. Next part, I will deal with the calling itself. How to know your calling. Nākošajā daļā es runāšu tieši par aicinājumu. Because if you don't actually know your calling, Jo, ja tu nezini savu you aicinājumu, don't even know tu pat nezini, where to train yourself. kādā jomā sev mācīties. But at least Bet vismaz there is something you can start with. ir kaut kas, ar ko tu vari sākt. When you start to invest time in God's word Kad and tu, prayer, kad tu sāc ieguldīt laiku Dievu vārdā un lūkšanā. no matter the direction of your calling, Vienalga, kāds ir tavs aicinājuma you virziens. will need these two things anyways. Tev vienalga vajadzēs šīs divas lietas. So start with that. Sāc ar tām. The word, Vārds, prayer, lūkšana, fasting. gavēšana. Fasting is for you to be able to spiritually take all of those things in.
Gavēšana tev vajadzīga, lai tu garīgi varētu uzņemt visu šīs lietas. So that you carry that fire, carry that Lai tu passion. varētu nest šo deksmi, šo uguni. So this week, as you go into this Šajā week, nedēļā you look at your calendar pasties savā kalendārā. and you have to be honest with yourself. Un tev jābūt godīgam ar sevi. You know, we have encouraged people in this church, Mēs šajā draudzē iedrošinām cilvēkus. and we try to encourage you. Un arī cenšos iedrošināt tevi, God does not judge you ka Dievs tev because you nenosoda. didn't pray for 1 hour, Ja tu 1 stundu neesi 2 lūdzis, hours. 2 We stundas. don't want it to be religion. Mēs negribam to padarīt par But I reliģiju. must go on the other side. Bet ir arī otra puse tam. And I must tell you, Un man jāpasaka, truly, ka patiesībā, if you look at your calendar, ja tu pasties savā kalendārā, if you are honest, ja tu esi godīgs, you want to tell me you don't have 1 hour in a day tu, that is free. tu tiešām gribi pateikt, ka tev nav 1 stunda dienā. Just critically look at your day. Vienkārši kritiski paskaties. And if Savu you, I've dienu. told you before, Un kā iepriekš jau es if you want teicu, to check that, ja tu gribi pārbaudīt just to, check your watch time on your phone. pasties, screen cik tu daudz ekrānā esi, kad telefona ekrānā You esi realize you skatījies. have more than 1 hour in a day. Tu sapratīsi, ka tev ir dienā lieka vairāk nekā 1 stunda. You didn't have 1 hour for God, Un tev šo stundu vajadzētu Dievam for dot. example, on Friday. Piemēram, piekdienā. But if I call you now Bet ja es tev piezvanītu on tagad, Friday, piemēram, and I piekdienā, say, I want to talk to you quickly, un es tev teiktu, es ātri gribu ar tevi parunāt. somehow you will make out time Kaut kādā veidā tu atrastu šo laiku, and you will have 1 hour. atrastu šo stundu. If somebody knocks your door Ja kāds pieklauvē tev pie durvīm and unplanned enter into your house, un bija plānota šī tikšanās, minimum you will minimums, chat for about 40 minutes, 45 minutes. minimums ir 40-45 minūtes ar Where viņu did that parunāt. time come from? No kurienes parādījās šīs laiks? Magic. Pat ja tas nebija Do ieplānots, that, maģija. do that same magic to study the Bible, Izdara šo pašu maģiju, studējot Bībeli. to pray. Lūdz, Invest in training yourself. ieguldi mācoties. The place we have today, Šī vieta, kur mēs šodien esam, the place I am today, šī vieta, kur I es esmu, saw it years ago. es jau pirms gadiem to And I redzēju. know Un es zinu, if I want to sit, I'm not saying I'm going to sit on the throne, yeah? Okay. es negribu teikt, ka es sēdēšu uz troņa, If I want to sit on the throne, bet ja es gribu nosēsties uz I must troņa, learn how they talk in the palace. man jāzina, kā pilī jārunā. So I have to start studying how they talk in the palace. Man jāsāk mācīties, kā viņi pilī runā. It's not magic. Tur nav nekādas It's not maģijas. luck. Tā nav nekāda It's not veiksme. only anointing. Tas nav tikai svaidījums. Hello? Halo? Did anointing write the things on the screen for you today? Vai sorry. The things that you're seeing on the screen, the words. Jā, tie vārdi, ko tu redzēji uz Was this ekrāna, written by anointing? vai tie bija rakstīti svaidījumā? Nē. Christine typed it Kristīna tos uzrakstīja, because I told her to type it. jo es viņai pateicu to And uzrakstīt. that is not by the anointing. Un tas nebija svaidījumā. That is brain Tas bija smadzenes, preparation. sagatavošanās. I study all of you Es studēju in a good way. jūs studied visus labā veidā. I see Un es redzu, you like things to be structured. jums patīk strukturētas lietas. You like attention. Jums patīk, ka You pievērš uzmanību you jums. give attention to structured things. Jums patīk pievērst uzmanību struktūrai. Not just a preacher jumping here and there, here and there. Nevis, ka sludinātājs vienkārši lēkā tur uz visām Because pusēm. if you see me in Africa, Jo, ja jūs man redzētu Āfrikā, I'm different. es tur If you esmu see me in savādāk. Pakistan, Ja jūs redzētu man I'm Pakistānā, different. tur es esmu But when savādāk. God showed me Latvia, Bet, kad Dievs man parādīja I Latviju, began to prepare for Latvia. es sāku gatavoties Latvijai. If I go to Pakistan Ja es dodos uz Pakistānu, and preach the way I'm preaching here, es sludinu tā, kā es šeit people sludinu. will be sleeping. Ja es sludinātu tur kā šeit, viņi tur gulētu. Yeah. So I have to study the culture there. Man jāstudē viņu kultūru. Can I preach like this in India? Indijā just, šādas varētu Okay, sludināt. maybe in Catholic church. Nu, you know. varbūt katoļu But in a draudzē. Pentecostal church, I'm just like this. Un vasaras svētku draudzē tur viss gulētu. It's more than just the anointing. Tas ir vairāk nekā tikai Are you svaidījums. trained? Un tev jābūt apmācītam. Train. Apmācītam. Start training yourself. Sāc apmācīt sevi. Start training yourself. Sāc apmācīt Where sevi. God is taking you now. Uz kurien Dievs tev tagad ved? You are waiting to get there. Tu gaidi, kad tur nonāks. God is waiting for you to be ready. Dievs gaida, kad tu būsi gatavs. Because that place, nobody will take it away from you. Jo tā vieta joprojām tur būs. It's just waiting for you Priekš tevis viņi gaida, to be ready.
kad tu būsi gatavs. You are praying, God, put me over 100 people. Tu lūdz, Dievs, nolic man pār 100 cilvēkiem. And somebody offended you. Un kāds tev aizvainoja? And you say, me, I don't forgive easily. Es tāpat nepiedodu. Oh, no. Nē. And you are praying for 100 people. Bet tu lūdz par 100 cilvēkiem. Never. Nekad mūžā. Because those 100 people, Jo šie 100 they cilvēki, will turn your head like this. viņi tavu galvu grozīs tā tev uz visām And you pusēm. have to have the heart to forgive. Un tev jābūt sirdī tādai, kas var piedot. They will slap you Viņi tev and they ieklapēs, will massage the place. un viņi pamasēs tev vaidziņu. Are you ready for that? Tu esi tam gatavs? Train yourself Apmāci sevi in prayers. lūkšanās. If you are called into politics, Ja tu esi aicināts politikā, into business, biznesā, anointing might open the door, svaidījums var atvērt durvis, but brain keeps you inside the room. bet smadzenes paturēs tev tur iekšā. Brain will keep you in the room. That is why Tāpēc we have this dominion thing only on theoretical level, no un practical. mums ir šī valdīšana tikai teorētiskā līmenī, nevis praktiskā. Dominion. Valdīšana. No, where are we? Kur tad mēs esam? And it looks like unbelievers know something we don't know. Un izskatās, ka neticīgie zina kaut ko tādu, ko mēs nezinām. Ezekiel says it's an error. Eceķēls saka, ka tā ir kļūda, He says for a prince, for a slave to be on the horse, ka tas ir nepareizi, kad vergs ir augstāk par, and the prince par is kungu. walking on the ground. Bet princis tur staigā ar kājām, The slave is on the horse. kā Slave. kalps jāj ar zirgu, And the prince is walking on the bet ground. princis staigā ar kājām. Is an error. Tas ir nepareizi. But I'm telling you, Bet es jums saku, God has called all of you. ka Dievs aicina God has jūs called visus, us visus to mūs fix that error. izlabot šo, to, kas ir that nepareizi. Izlabot to. We will speak in tongues Mēs runājam mēlēs, and we'll speak intelligently as un well. mēs runājam gudri un saprātīgi arī. We'll speak in tongues Mēs runājam mēlēs, and we'll speak correct numbers as well. un mēs arī pareizi cipars sakam. The area of your calling. Tava aicinājuma joma. If I ask you to mention 3 successful people in the area of your calling, Ja es tev paprasītu nosaukt 3 veiksmīgus cilvēkus tavā aicinājuma jomā, and you cannot, un tu nevari There is a viņus problem. pateikt, tad ir problēma. because Jo God will not draw a new path. Dievs netaisīs jaunu ceļu. It brings the new path Viņš parādīs jaunu ceļu from an existing path. no jau pastāvošā ceļa. So you have to learn from people that have gone ahead of you Tagad tev jāmācās no cilvēkiem, kas tev pa priekšu jau ir and gājuši. then forge your own path, Un tad tu vari veidot savu ceļu. but still maintaining the same principle. Bet vienalga tiem principiem jāpaliek. So whenever I go into a new area, Kad es ķeros pie kādas jaunas I'm not- jomas, I'm not chasing the throne. es nedzinos pēc I don't troņa. want to be promoted. Es negribu nekur I augstāk don't pacelties. fight for promotion Es necenšos, lai man because paaugstina, I know jo es zinu, promotion is automatic ka paaugstināšana ir for automātiska a valuable person. priekš cilvēka, kurš ir vērtīgs. I just learn. Es vienkārši What mācos, did this one do to get here? ko viņš ir izdarījis, lai viņš tur nonāktu. Then I bring out my Monday to Saturday Un tad es pārbaudu, ko es daru no pirmdienas līdz sestdienai. and I begin to look for what I can be doing every day Un es atzīmēju, ko es katru dienu varu darīt, to get to where that person is. lai es nonāktu tur, kur tas cilvēks I'm ir. not looking for their chair, no. Es negribu paņemt viņa krēslu, What they know. bet gribu uzzināt, ko So if viņš you go to my zina. office, Ja tu atnāks uz ofisu, there man, is a level, there is a book shelf man ir tāds plaukts, and a whole line grāmatplaukts, un viss tā grāmatu is līnija. filled with only church structure. Tur ir grāmatas tikai par draudzes struktūru. This is not about anointing. Nav runa šeit tagad par svaidījumu. There is another line Ir kaut kāds cits in my līmenis, bookshelf. cita grāmatu rinda. Half of it Puse no tā is about human psychology ir par cilvēku psiholoģiju. in different areas. Dažādās In jomās. business, Biznesā, in finance, finansēs, in medicine. medicīnā. Why? Kāpēc? Because I believe Jo es ticu, I'm sent to speak to people in that area. ka es esmu sūtīts runāt uz cilvēkiem tajā jomā. And how can I start a conversation with them Kā es varu vispār sākt sarunu ar viņiem, if I don't speak their language? ja es nerunāju viņu valodā? I'm not planning to make money, so I'm not in finances to make money. No. Es neeju finansēs, lai no tā pelnītu. But I know
Bet es zinu, one day ka kādu a dienu, millionaire will come to me ka man būs tikšanās ar miljonāru, and he will say, mentor me, please. un He will tell me to mentor him. viņš palūgs, vai es viņu varu apmācīt. I saw those that day years ago Es jau daudz gadus atpakaļ jau redzēju to pirms gadiem, when I could not afford bread. kad es nevarēju atļauties And maizi I nopirkt, began to prepare for it. kad es jau tam sāku gatavoties. Right now, Tagad secretly, slepus I'm mentoring businessmen, millionaires. es apmācu miljonārus uzņēmējus. Even the closest people around me do not even know. Pat cilvēki, vistuvākie cilvēki, kas ir man, viņi Because to nezina, they don't want to be seen. jo viņi negrib būt redzami. Say, we know Mēs zinām, we need God. ka mums ir vajadzīgs Dievs. And we feel we can trust you Un mēs ticam, ka mēs varam tevi uzticēties, because you speak our language. jo tu runā mūsu Please valodā. mentor us Lūdzu, apmāci in the mūs spiritual things. šajās garīgajās lietās. Be trained. Train yourself. Apmāci sevi, And God will use you. un Dievs tevi lietos. So anointing opens the door Svaidījums atver durvis, because jo they contacted me tas arī izveido šo kontaktu because priekš they manis. saw the anointing of God. Jo viņi meklēja Dieva But svaidījumu. once they begin to have coffee with me, Bet, kad mēs sākām dzert kafiju ar no viņiem, matter the anointing, vienalga kāds būtu svaidījums, if my mouth smells every time, ja man smakotu mute, they will not come back tad anymore. viņi vairāk negribētu ar mani satikties. No matter the anointing, Vienalga kāds būtu svaidījums. if I go and my clothes is torn here, Nu, un es aizēju uz tikšanos, un man drēbes tur they will not saplās. come anymore. Viņi vairāk negribētu ar mani tikties. I go to as detailed as knowing what kind of perfume a businessman likes. Es pat iedziļinājos tādās niansēs, lai uzzinātu, kādas smaržas uzņēmējiem patīk. Can I be honest with you? Es godīgi varu ar jums Because I runāt, want everybody to grow. jo es gribu, lai visi pieaug. This is what many successful people will not share with you. Daudz veiksmīgi cilvēki ar tādām lietām nedalās. What is the psychology Kāda ir of the psiholoģija? first handshake Pirmajā rokas with spiedienā a businessman ar uzņēmēju, before he will start telling you his secrets? pirms viņš sāks dalīties He ar saviem starts from noslēpumiem. the handshake. Viņš sāks ar rokas They can spiedienu, know what you. They can know the value of what is in your mind through handshake. lai uzzinātu, lai uzzinātu to, kas tavā galvā ar rokas spiedienu. The smell of your perfume, Kāds ir tavs smaržas? color combination of your clothes and Tā your ir shoes kopā ar kādas ir tavs drēbes un apave. speaks. It's not even. It's the color itself combination. Pat runa nav par to, kad ir saskaņots krāsas. It speaks a language to them. Tas kaut ko viņiem pasaka. Now look at this. Un Let me paskatieties, take for example. piemēram, You do not know jūs nezināt, that combining blue with green, ka ja ir For zils example. un pelēks, piemēram, Just for kopā, example. nu, piemēram, it speaks tas, maybe a poverty mentality to them. tas uz viņiem pasaka, ka tas viņiem saka, ka par nabadzības You domāšanu. don't know that, for Tu example. to, piemēram, But nezini, immediately bet uzreiz they judge you like that viņi uzreiz tev tā because that's their novērtē, psychology. jo tā ir psiholoģija. So you try your best to impress them. Tu centies viņus tur iespaidot, Nothing is working. nekas nesanāk. You see, Saprot. life does not forgive you for your ignorance. Dzīve tev nepiedod tavu nezināšanu. Oh, я просто не знаю. Nu, es nezināju. Это твоя проблема. Sorry. That's No, your that's not. problem. That's your problem. Vajag So zināt. life will to punish you for what you do not know. Dzīve tev tiesās par to, ko tu That's why nezini. you go for knowledge. Tāpēc vajadzīgs ir zināšana. And somebody just walks inside that room. Un kāds vienkārši ienāk šeit telpā, He doesn't have so much anointing, viņam nav tik daudz svaidījuma, but he knows these principles. bet viņš zina šos And principus. the man said, I like to talk to this person, you know. Un cilvēks saka, man patīk ar viņu runāt. And this is why Un kāpēc? the way the people of this world say it, Kāpēc šis pasaules cilvēks tā saka? the rich becomes richer Ka bagātie kļūst bagātāki and poor becomes poorer. un nabagie kļūst It's not nabagāki. about money. No, no, no. Nav runa par It's naudu, about influence. tas ir par ietekmi. The rich becomes richer Bagātie kļūst because there bagātāki, is something the rich knows jo ir kaut kas, ko bagātie zina, that the poor man does not know. ko nabagie nezina. And the poor man Un nabagie would always cry, vienmēr raudās, life is not fair. ka dzīve nav godīga, Life is not fair. nav godīgi. I work so hard. Es tik smagi strādāju,
But this person did not work so hard. Bet šis cilvēks pat tik smagi nestrādā. The truth is, Patiesība ir tāda, life has never been fair before. ka dzīve nekad nav bijusi taisnīga. You take your portion by force. Tu paņem savu ar varu. By force. Ar varu. In prayer, Lūkšanās, in excellence, izcilībā, in the way you think. tajā, kā tu domā. Take what belongs to you by force. Tu paņem to, kas ir tavs ar varu. So, if I go to a meeting Ja es dodos uz tikšanos with somebody, ar kādu, you can judge me quickly. man varētu kāds nosodīt. Oh, this is a pastor that doesn't pray, you know. No, viņš ir mācītājs, kurš nelūdz. He doesn't have fire. Nu, viņam nav uguns. Because I'm calm, Es esmu I'm mierīgs. speaking calmly. Es mierīgi But runāju. before I come for that meeting, Bet pirms es atnācu uz šo I was on tikšanos, my knees for 2 hours. es 2 stundas biju uz saviem ceļiem. Sikaparia. We take it by force in the spirit. Mēs to garā paņemam ar And then varu. we come to the physical. Un tad mēs atnākam pie And we fiziskā. speak principles. Un es runāju par šiem principiem. The man God will use Cilvēks, kur Dievs lietos, is the man tas ir cilvēks, that has to be trained. kuram jābūt Ladies apmācītam. and gentlemen, Dāmas un I kungi, finish with this question. es pabeigšu ar šo jautājumu. Why did God put Moses under the nose of Pharaoh? Kāpēc Dievs nolika Mūzu faraona pilī? Moses, Mūzes, I will use you es lietošu to tevi, take my people away from Pharaoh. lai aizvestu projām savus ļaudis no faraona. And that's the exact place I want to train you. Un tā ir tieši tā vieta, kur es tev gribu Can apmācīt. I have someone on the piano? Because Jo Moses, Mūzu there is a language ir valoda, that you must speak kurā tev jārunā in front of Pharaoh faraona priekšā, that would make him to open his door for you always. kas vienmēr liks atvērt durvis priekš viņa. And that language, Un šī valoda, you can only learn it in the palace. to tu vari iemācīties tikai pilī. So grow in the palace. Izaudz pilī. So can you imagine? Varat iedomāties, Every time Moses comes, katru reizi, kad Mūzes atnāca, the guards go to Pharaoh sargi iet pie and say, faraona, Pharaoh, saka, faraons, Moses is here again. Mūzes ir atkal I atnācis. think the logical thing to do Un es domāju, ka loģiska lieta, ko darīt, is to say, please, then send him away. sūc viņu projām. Why Kāpēc? does Pharaoh keep opening his door? Kāpēc vispār faraons atvēra durvis? Principles. Principi. Moses knows the language of the palace. Mūzes zināja pils valodu, And he has the anointing. un viņam bija svaidījums. Combination. Šī Combination. kombinācija. Principles. Principi, Anointing. svaidījums, Principles. principi, Anointing. svaidījums. And let me tell you, Un ļaujiet man pateikt, God will use you beyond your imagination. Dievs lietos jūs daudz vairāk nekā varat iedomāties. Because this world is so dark. Jo šī pasaule ir tik tumša. Is looking for even a candle is enough. Viņi meklē pat pietikt ar svecīti. So if you become a light, Ja tu kļūsi par gaismu, everybody runs to you. tad visi skries pie tevis. Many people are going crazy. Daudz cilvēku jūg prātā. What is wrong with this Samson guy? Kas ar to Samsonu? Kas viņam kaiš? Why is people going there? What is there? Kāpēc cilvēki iet uz to draudzi? Kas tur tāds? I don't call anybody. Es nevienu neaicinu. All I do Vienīgais, ko es is to daru, position myself es nostādu sevi in the place of power spēka vietā and in the place of principles. un principu vietā. That is all. Tas arī viss. Because people's spirit, Jo cilvēku gars, the Bible says, Bībele saka, the deep calls unto the deep. ka dziļumi sauc pēc dziļumiem. There's something deep in your spirit calling into something deep in my spirit. Kad kaut kas dziļš ir tavā sirdī, kas ilgojās pēc dziļumiem manā sirdī. So that's why some people, Tāpēc daži it cilvēki, doesn't matter how tired they are, vienalga cik viņi ir noguruši, their whole half of the day, pusi no savas dienas, from 3:30 to evening, no pusē 4 līdz pašam vakaram, which they used to spend with their family before today, ko viņi agrāk pavadīja savu ģimeni, they've been coming here every 3:30. katru svētdienu viņi pusčetros nāk What šeit. makes people to just change their timetable Kāpēc cilvēki izmaina šo laiku savā is not kalendārā? because of a man. Nevis dēļ cilvēka, It is because of a God bet dēļ Dieva. speaking through a man Ka viņš runā caur that is cilvēku, available, kurš ir pieejams, willing, kurš grib yielding, un kurš ir and in the nodevies. training. Un viņš ir apmācīts.
If you keep these formulas, Ja tu atcerēsies šīs if formulas, ievēros tās, they throw you in the desert, un ja tu nonāksi tuksnesī, you will grow. tu vienalga augsi. Anywhere they put you, Vienalga, kur tu these nonāksi, 4 formulas, šīs formulas, you will grow. ar tām tu augsi. You will grow. Tu augsi. Let's rise on our feet. Iecelsimies kājās. That was the short introduction. Tas bija īsts ievads.